Anya mo dagituyan. Anyaman ti pagpupungtutam gitan ay atunay. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mo ti basura dito kusina, imbes nga ibalang mo, orno nga mo nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagita ta sayang. Sayang nga, natip-tipingan ka naman mansaan na yun, nakupik na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay, taimpaw it dagi jay anak ta. Kat saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita, dagiti bisita mo. Di ka lang mabayan amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti ipausar mo iti sa nga ile. Saan? Tadagita mo na tip-tipingan ka nakupikupik. May mayat mo't day ta nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Amangan no ibagada nga agparparamag ka, kababaing. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napintas sa plato? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom ayat ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga adda ije abroad dagiti dua nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut maten. Adu ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Adu ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadom daytan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasta tila nga ayaw, amapan maki-birthday. Di ka lagbain son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yo kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan, abot-abot pa'y. Agsukat kay man, nagado abado yan napipintas, kasta kiting kay badbadaw. Leia, agsukat ka, sukatan mo tinta adem. Daytoy mati kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan ang napintas basta saan akasta nga abot-abot. Kaslaawan na pulos bado yun, iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, sunya, pangis mo, taymot agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mo't nga raw. Kanta Bram, matintin nagta-strap na. Anya mo ti kasta itsura mo. Katanya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam sunya. Pati dagita apo ko ta, iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kom? Ngam apay apagbali ng akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta, Kabsat Sonia? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay mat nga rod Sonia. Pati dagito'y apukok. Malnuris dan tawan mo't makanan no daduma. Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay kat ilukluk magdan at irigat ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kabsat. Anya? Mala. Tamang tedak no madamdamay ti gatang yo iti bagasyo. Kan mangyawid kay to kadagidya insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonia. Ay agyaman na kinso. Nagsaya at kalata akaaruba. Saan ka nagbaliw kabsat? Anya dagita insangpet yung ay.
Sa nga bayon mo't ta binaklay mo, Sonya. Inted ni Tony abalikbayan. Kitaam ket naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Kanya na kita ngay. Dildilata, badaw, chinilas, sapatos, kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar, inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka, ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wan angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, sakti mababain iti kastangar arabidam, Sonya. Anyalat sawan dagiti taon nga eh. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagita pukuta. Adi kay pakpakanan. Kan uray dagiti anak tang agtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak nga agtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang ta amangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni lulong. Adda ka di urnungan yu, Lola? Adda kayat yu agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali a tao, agpamarang kayo ang nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda ka da kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapang, Sonya. Bakit nga? Kastagat ibagbagam ni tapo ko mo. Kat sika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot ngamin. Lia, umay ka dito. Di mo ding-ding ganti bagbagatalolam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoida Drama. Dumagas ka no da ay da akanakak dito'y balay no madamdama. Ah, ni Aida a negosyante. Jay adotlugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Katuan Angkel na nga raw. Mailiw siguro mat Anyat ipamiryenda tangay. Dito'y dakid di amang maluman Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga inna po'y lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel ngay, ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Aywan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati asweldo da. Ay, kasta aya? Nabayagdan sa amot na ni abroad, auntie. Apay di da pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta mi numangtad dagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen Aida. Iso akakaasi kami mo. Da kami lati kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti.
Mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanaimbagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman ak abalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Nanti mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kun, ay na, nagpintas tabag moon. Bag mo day ta ay da. Ay nanti. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta. Kaya't yu ayanti? Ay ikatwan itad mo ay da. Akat ibati kun ano kayat yu. Ado pa'y magkiditibag ko iti balay. Mangtid kay tulay ti basit nga eko bagan tapang ikak iti karga tabag ko anti. Ay sige balasan ko. Ado ti ikubag me. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudo mo't anang tad kanyak. Imbaga mula na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas ti bagna. Idi kwan inted na mutad. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mutad. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat matikastan ngam ti agimbabak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong no bilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itagnanayon kat adama itulong da? Tadamot ka sa pulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa ikat asikaday ta sarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, si kaman gayam. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala kaagalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yan nalais nga yan? Kat isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan met ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano iti abroad dagiti dua nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kabsa. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit ngamin ti sweldo da ijay. Kastaya. Wan kabsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kabsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apukok. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kasjay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sidan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti gatangam? Ay naagyaman akmanen kabsat. Sapay kumataado pay agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Hala, awanan yaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong, wano presko abangus no iso.
Salamat, Inso. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ating ko. Wan, tani. Kanain mo tayong agsakit tiyan ko. Bakarang, kantintero ang bukot ko. Diyak mawatan no niya't nasakit kanyak. Ni, apa yan ngay? Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor adeng. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko ma. Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data, tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, adda kay Mat, ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wen auntie, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan ang nakapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak ka da kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Apay nga auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka maagmeriendan auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Aduma nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan auntie? Angam no kayat yung tagmerienda, kay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mga dagos. Ay alang arod. Diya akong igatang iti merienda ti itad mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, ante. Ay naagyaman akbalasang ko. Sa bali at talaga no ado ti kwartam anya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni ante mat, saan mat da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman nyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan ante? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan? Jakmat na si putanan ana itugtog manin ti awawir kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtog jay awawir ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes ma'am, coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry madam, I was doing something so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry ma'am, it won't happen again, promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang, Aisa, adakan, nagawid ka mo't gaya mo nanak ko. Nanang, biglaan ti panagawid ko, tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay, ala, sumrag ka man pa'y. Nakabasol lang ngamin, nanang. Basol ko no apay at tinirminate dak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang, balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport intun maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamin? Iso asak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka no nga agawid. Agsakit ya anak mo. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho.
Iso a pagawidan dan. Anya't sakit na kanungay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaaway. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang agtrabaho nung napigsa akon. No agimbagak pa'y Anyat ko na daaya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan uray ti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akas ta tinagtungtung palam. Pati jay kapsat mo na terminate. Sika, masakit ka man. On nga rod na lang. Diyan mo't nagayatan ti kasto Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manan, Sonya. Rabiin, maturo ka kidain. Diyak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrukin ti panagrikat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko a kwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Apay asya. Tilay bagbagam tuma ti day. Imbagbagam ka dagiti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga adu ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimayson. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulak nga rudan. Si kamot, nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apimay sound dagiting bagbagam. Natangkan ngamin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta. Manang Biyana! Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ten, namayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kunayo ka di. No, babae ta sawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla apadam. Sanay. Babae, ti asawag tatang. Ha? Agpasaw? Wan nga ron. Yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumatlaang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa atid dugem ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no atid dug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayan nak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mo. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Anyat pakiasawaam nga ay. Lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae. Nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat nga mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawaak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta at danobyaw, asinaw. Adda nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kit din. Asino nga ro tinubyaw, taga-ano? Bayan niyaw, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, isuti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Na mga orasyon, ana, agmanuak. Kasya nakati Diyos balasang ko. Ay,
baro. Malasang kulatan, nana. Ay isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo naman. Amay sabading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, wun. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kan naragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Nakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan, ay na kamaudyanan na, agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar, takas jay mo ngarot ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na, alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Kat jaklem pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Wan ngarod awan mo't kit didakas na tababae kan lalaki damhut. Wah na balayan. Mayat nga raw ti panagtumpong da. Laragsak ka kadimat lang, di sinong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre, Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, tadi nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita, Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit di Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa, kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Ori siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta ngay dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito uneg ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da, kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga rod, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga apo ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikugan nito may abalayan. Isumit lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mo. Kasla babae latamot jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta naornos na lakit ding agpadpada. Saan da nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat mi kini Barbie. Dua kayo kani tatang amakang ngagiti surprise ami. Anya day ta anak ko. Anya nga day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yo, tatang, nanang. Agpaiso anak ko. Wen nanang. Ay natatang, nanang, agsaga na kayo. Tapag sinublatan yun tong awiren, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling anak. Na, unay mo tawalon ngay.
Uray talo, wano upat, mabalinen. Uray siyak nga rod. Uray dua pekit di Wano talo ti kayat ko ngam. Walumot ti kayat ni Barbie. Oy no, narigat ti pasit nga anak. May mayat niya ano ta naragragsak. Basta siya, walo ti kahit kung agbalin nga anak. Peryon. Manganta yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kaya ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglunto pay. Di na marinate a pork chop da jay. Di met paboritom da jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo ti kayat ko. Kan sana prito. Na ituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo ta buhok mo. Naglanit pa yan. Ken manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagrigat. Grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangan. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bakik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakkelin ti tiyan mo, Tommy. Ay, awan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan ti panagpasngay mo. Kabalak nga tataganak iti normal, Barbie. Kabaalam, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro taganakan. Agans ka sa nabali ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan! Inarumar ka na anak ko! Manjakon! Manjakon! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat taganak. Kunak no mataya kun. Sa nabali, tanak-anakan. O, kita ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta adwa. Wan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kung nagtumad nga minkin ka, anapipintas, kan nagugwapo, tagbalin nga anak ta. Kasla marikriknak pa ilang tiriknak idi nagpasngayak. Diyak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, itidamo. Nga minton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga kanak. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. Ay, saan kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaado. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalaya. Kaing ingas na rin anak ta. Wan nga rod. Ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naging nalaan na abalaya. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukot na. Lukas to'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta.
Siguro no babae ti anak da napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda ko matap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, urewawan. Manjak nga rudan, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga ruda na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rudan. Uray pilitan nak talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog. Adda narigat, adda mat saan. Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki Clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan akon ngagsikog. Anya? Ay saan? Di ka mapan. May sapal na anak ta. Nayunan tapay oray dua. Manjak nga rudan. Apay ay adagulit ka. Sige, oray may salang aruden. May sapay ang babae, tap na da pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manin. Sige, mapanakon. Aldawan. Oh, apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka ang sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawam? Ay, iso nga ro na nangasawa akiti babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Wal nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Ay, oray kumano'y kanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin uston, hangam di namat kayatan ti agsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam ana imbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. Isa may bayakon, makapadismaya. Rabin ngam awampay lang da dya Barbie nanang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetix da dya kanyak nanang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog ti san may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kayat ti agsikog, anak ko. Saan nga rodan? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayan kan ka. Diyak mo Ngun siguro Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan mo't pakibiyangam kanya kon. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanugak iti trabaho. Barbie, namin adun ang nailawan na. Kasanon ngay numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itiriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya? Sigurado ka? Wan, napagpilian na, sikat ipiliat. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't kung amin tiyag paado. Wan
Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray ba din ka? Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Ay, manak Maxine. Uy, nanay magpaikin ka ta maawatan nak. Ngam dyan sawak, ay, di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wen, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, sapay ko mata babaeng na ita. Oh, di ka madanagan. Ta sina ako ni Tommy. Datan tiag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin iti pagdaksanta. Awanan kay tibayin. Ay, di ka itong paa. Anya ka matin, Tommy. Traitor ka kit nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka kaniti anak ta. Nagbalbaliwak. Tapno mga barwanan ta. Ngam kastagayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan, Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na Tommy. Sapay ko mata maawatan nak. Kasapula kami ti adong anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan mo't ngay malay ti agong ta. Tolnos tamat ngagpadpada, ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit to impas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita tabasit pa'y? Nakaanak kagaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininaan akon. Adalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta. Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabayagan nagdin na kami iti lugar mi. Ngam iti aginawan, pimanaw, ta nauman kanyak. Anya? Abangan nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak kaw. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak na iti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita? Apay nga may na nagbabae ka anak kaw. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Lino konak na diya babae. Ay, kanya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti manglukaw, ta narigat ti makarma, anak kaw. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga da ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababawiak tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagpasulak. Pangasim at awatin na ko mamanan. Promise, diya ko na ulitin tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Iso nga la, awatan ka manan. Basta takdaram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak.
Nalipatak tinagtumar iti sigod at tumtumarak ididimteng ka. Allah, kasano nga rutaytan. Jakmat kayat na marigatan kang agsikong. Ala, sana balen. At daditan, ipatagtada ito ita anak takot nga roda. Mala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragrag sakak, Tommy. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlangan ni Tatang Yaw Susan. Wan nga rod na naindang. Awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Ay, sumalagayam ah. De, nagastusan kayo iti hustaw. Ta, nabayag ti pan nakalamay day di Tatang Yaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya, Tano bumayag ti lamay, umadumot gayam ti maurno nga abuloy nana. ay, kastaya. Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi ang nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga rudan manang, kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw, wano maiblender ti kanan na, tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga rudan manang, marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang, bareng pumigsapay. Ipanyo pa'y lang, gastos manayn. Kat anya nga rod, ano san tayo basta agimbag pa'y ni nanang. Ay na, palubusan tayon ni Nanang. No kayat nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak tun ti mang ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga si kasuan ni Nanang. Sigurado ka manang. Wan, kababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isoayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso ka ni Apong, Nanang. Wan nga rod, itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini apong yo. Bayan tayo latan, ha? Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bali ta indakto sarsarong karan ni nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daantim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuwana. Amumay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip man ay. Wan ka de gurdo. Danag munaya. Siyak ti makamukan ni Nanang. Apay lang amin ngay nalam dito balay. Kit nagsaya at ikasasaad na iji balay na kabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kahit kayat ko nga ipapa sa ati mga sikasukan ko na tadandani ka nga ron ti apinan. Malangarod Asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutay. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kayat nakanuntagin na. Di na mula kayat ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangan nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Aggudwata iti magastos amanang. Ay na,
Sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kaninanang. Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rudmat nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ninanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana ang tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan kagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ninanang, alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano akim mapso ni nanang samo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di tamatulungan ka ang mga sikaso kin ninanang, manang. Basta agtalinad ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa ilakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunan aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanan na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes ati kanan ni nanang tinumiro uno ang asikasuam. Saan may no jak ipalagip di mon sapay pakanunain. Adda nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamay. Pati daya perna di mo pa suksukatan. Disikan ti magsukat no kaya mau. Makitam ti kastang aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay na kabagis mau. No baybay amet lagayam. Isublaim ijibalay na kabagis mau. Napia ijay ta maasikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y mutta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Una gamit ti kasta panagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam katag pa kayo na. Tapno adan tumaramat intun lamay na. Na Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulaangan inton katengtengaan ti lamay, lakay. Lakay, di magasak ita iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit ita yan tidana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti idana. Ni, apay ngay. Baybay andan samat ijayan. Alangan tayo laangan ni apong dito'y balay lakay. Ang mga nusanda ang mga sikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apo nga balay daante. Di mon samot maasikaso nin anang manang indang. Yawid min ijay balay, taamangan nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti iddana. Italaang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalosan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na Kan kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalog mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine! Ambawk! Baknang kayaw! Nakurapay kami laeng! Basit ti balay may! Sana kasi ti balay ang mansyon! Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang!
Alaki din! Agawid ka, Layda! Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lamaasikasaw. Di ka pa mailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, tila papanam. Pampanawam ta inam, kat amom lang arod na nakapsutain. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang timasignan. Na, talaga abalinswag ti panagpampanunot mau, Indang. Indang, inkakita ni nanang, saan samot ng agang angas? Ah, natayan. Wan samot, di mo't agang angasan. Wano itaray ta iji ospital. Ay, sanan. Napangarudan pag subliyang pailaan. Ha? Ikot anya nga ro ti aramiden ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipagkaambom ti papanawon ni nanang. Wano awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay, Layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw, basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday aka ipapanan ti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay na ti pakalamayan ni nanang. Tanaway-way nga adayo ijay. Sana kas dito'y balay nagbasit lang arodain. Nag-ipot pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Alang nga rod, intay makitsenda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo saganak tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Wanante, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa mo makukwartamay. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong. Tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tay pala pagsasaritaan ti tabon, tanay katkatay na pailaan. Di pala pan nakalamay na ati panunutan tayaw. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na. Awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Tasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak ititulong ko, nana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Awatin nyo to'y sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya daytoy ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa'y tiitad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko.
Ay na, nagsayaat kayo, akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mo, no di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tirif, tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay. Parti dagiti gatas nakadulain. Dagiti tinapay, ang mga no ag-expire dagiti ayain. Saan? Kinitak ti expiry date na. Mabayag pa'y. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Ti amuda kabagis mo, naibusan ti inted da nga abastaw. Ang di da mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan ang malamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akaslasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sa paimbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang dayja kumari na kahit. Iso alamayan tayo pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga agapoy sa Amerika, lakay. ay na, napospon ka no mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at may no kasta. Kapilitan bakit? Papa namin dang, nakasukat ka mait. Mapanak man ijay stasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Adda nga min dagiti kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kanda kita'y gagayam na ijay na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagiti agagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agipawit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayam ni nanang. Isodak kalakit di titad da nga buloy. No mamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tanyal dawan. Tontaon! Ay na, naimbag ta nakita ka dito ili ading ko. ni manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman, adi ka, dadi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami, ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, agyamanak. Pakibagam tumang nga rod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan ang natay gaya man. Una, adayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Ta dumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timang ten manang. Antoy ti sangaribo. Pasensya kay na. Day talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Nay, bilangan man ang tabuloy ba kahit di ka lang makaidid na.
minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kan idulin ko adagos ti mauror ta mga nukautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Di mo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron gayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapuspon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamat. Saan man ati lalawlawatan? Into na damakangagkan ka kababain. Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itid da amasida kan bisbiskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng maladag iti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da. Ha? Amo damot ti sitwasyon ta iti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, diyan ka bala ng tisakit ti tiyan ko. Marika, tanak nga gangas. Maulawak pa yun. Grabe ti sakina. Ha? Apay, anyat kinkinan mo ay Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakit na talagahan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Ala, itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay Gordo. Masapul ka na ama opera ka. Ado kanon ti bataom, kat masapul ama opera ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agnangabit kan patay ngam day tapay la abulaw, iti pampanunutam. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti maurur nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon, ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay, Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo ka ni Nanang ang maitabon. ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masuraw. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditoy. Ala, di ka madanagan. Ta saan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tanti sa Adam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi ka, Manang. Diyay na urur nga abuloy. Damag ko adakkel kano ti na urur akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, di kasta nagbanagam. Gordo, Apay di kagbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken katikasta. Malaksid kadagiti bato di tatsan mau. Adda pa'y sabalay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kanu bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. apay ngay. Agkakanat mo tanti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abulaw ngem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabut-buteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala at timpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko ma, ta maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau.
Agbabawi ka, kat agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa ay. Masapo lang makapanaw tayo niti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tane, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito'y Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni ija kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang kadipay, ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga rod, ading. Isa makunak anagasap ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo, ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabihin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturugtan. Maturukan, sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samot lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Datoy matak, mayat matlaang. Kan atibdug dagiti ko rimat-mat ko. Kan uray datoy subil ko. Mayat gayam ti porma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskul dato kiday ko Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Kasigurado nga adumanan ti pasaheros. Mangan kamot na. Adda ka dito sa ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko, Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamidam. No anya ti intud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data manong Peter.
Wan man tani, naurnong man ang tilabaan. Rimwaren jay asawam, napanen nagpasada. Ay, wan manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya, manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwanta niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arubayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kahit di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga dak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin anabaluak. Jak maten ng asawa, awan mat nakitak, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo, no saan ka napintas, ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbag pa'y nga rod kanya, manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam dya asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kit ti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manan. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay dagdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kahit ni pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, agkapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Haan mat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tabadom. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar nati kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Ay, imbag pa ti daduma. Ta ibagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong.
Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang ta ibalis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, mare. Thank you, Mare. Imbag kapay, amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao, ta ma-appreciate dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko, apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Iso nga kunak nga bakahanak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit di mo't, mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan itidakas ni kumpare, mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, mare. Kanayon, Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kitaan ka di dahil abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dahil yung babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Ay, May mayat man no, paputdambas si kabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok, bagay mo, tatalaga pintas ka. Thank you, Amang Peter. Aywan, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't, maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo, Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wan inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konak no nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan naktupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciate na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak te inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at tagakabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga? Ni Helen? Nalipata kung tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay.
Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na payda jay. Umay kayong tukanaw no kasarda. Una lang, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro Ang arteg ka no mga daya babae. Sursurando ka no pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige na nang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakanyam. Ay, kat pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko ita. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko, kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay dingam si madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam no sagpaminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagapgapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpaysuday dyan nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na akon, nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anyaman ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter. Naurnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Pakadkadlawa ko na, Rosita. Ibagaman ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di balay ti karuba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Naumaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napananangarudon nga Diya ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanyak. Kanayon na nga ay ayon ti bagina.
Anyat kayat mo asawan mare. Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Agawid ta ka din, Rosita. Di ka kadiag kasta-kasta. Urnusom tatya amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ni. Wi, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Win, aklonag. Nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom matakas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga Rodan Wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tan Wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. No kasta ti kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tan ni jay.